Ibihe byiza kuri we mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV ku makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri AFRIMEDIA TV. Nawe waba uhageze bwa mbere reka tugusabe gukora subscribe maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Reka turebe iyi nkuru aho Kigali yashyizwe ku mwanya wa kabiri mu mijyi ibereye kwakira inama muri Afurika. Kubera iki? Reka byose tubigarukaho no kuri ino nkuru, ariko mbere ko tubigarukaho reka tubahe ikaze. Ikigo mpuzamahanga mu bijyanye no kwakira inama International Congress and Convention Association cyashyize umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali ku mwanya wa kabiri mu kuba igicumbi cy'inama n'ibindi birori muri Afurika. Ni umwanya umujyi wa Kigali ubanzirizwaho n'uwa Cape Town yo muri Afurika yo hepfo iyoboye urutonde rwakozwe n'iki kigo. Uru rutonde rushingiye ku nama n'ibindi birori byabaye mu mwaka wa 2022 rugiye ahagaragara nyuma y'imyaka ibiri iki kigo kitabasha kurukora bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Muri uwo mwaka ushize habarwa ko nibura inama n'ibindi birori bigera hafi kuri 85 ku rwego rw'isi byakozwe imbonankubone, ari nabyo uru rutonde rwahereyeho rukora. Uyu mwanya umujyi wa Kigali wawegukanye harebwe ku nama 21 zinyuranye zahabaye mu mwaka wa 2022. Ibi ni umusaruro mwiza wa gahunda ya leta yo guteza imbere ibikorwa by'ubukerarugendo bushingiye ku nama n'ibindi birori, ibizwi nka meeting, incentives, conference and exhibition. Abasaga ibihumbi 35 mu mwaka wa 2022 bitabiriye inama n'ibindi birori bigera ku 104 byabereye i Kigali, byinjiza agera kuri miliyoni 34.4 z'amadolari nk'uko bigaragazwa na raporo y'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB yasohotse mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Gicurasi. Mu mwaka wa 2022 nabwo u Rwanda rwari rwashyizwe ku mwanya wa karindwi ku rutonde rw'ahantu 21 heza ho gutemberera ku rwego rw'isi muri uwo mwaka rwitwa Forbes Bucket List Travel rukorwa n'ikinyamakuru cya Forbes. Nanone muri Werurwe uyu mwaka ikigo Brand Finance cyashyize u Rwanda ku mwanya wa karindwi muri Afurika n'uwa 45 ku isi mu bihugu bikomeye ku rutonde rwitwa Global Soft Power Index rwa 2023. Ni urutonde rukorwa hagendewe ku bipimo bitandukanye by'iterambere igihugu gifite ndetse n'ijambo gifite ku rwego rw'isi. Ni mu gihe kandi n'umujyi wa Musanze uherutse gushyirwa mu hantu heza by'umwihariko ho gutembera mu mwaka wa 2023. Ni urutonde rwakozwe na Time rukaba rugizwe n'ahantu 50 heza ku rwego rw'isi watemberera uyu mwaka ukahagirira ibihe by'umwihariko. Muri uwo mujyi wo kwakira inama n'ibindi birori u Rwanda muri byinshi bimaze kuhabera uyu mwaka harimo irushanwa rya basketball ku rwego rwa Afurika rihuza amakipe ahagaze neza muri basketball ya Africa Bar, rikaba ribereye i Kigali ku nshuro ya gatatu. Mu bindi biteganyijwe kwakirirwa uyu mwaka harimo izindi nama zikomeye ndetse n'imikino y'igikombe cya Afurika y'abagore muri basketball kikazaba muri Nyakanga. Ibi bikaba bikubiye mu masezerano Minisiteri ya Siporo mu Rwanda yerutse gusinyana n'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball ku isi FIBA. Mu yandi makuru, ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda kivuga ko intara y'Iburasirazuba, umujyi wa Kigali n'ahandi henshi mu majyepfo hateganyijwe imvura nke iri munsi ya milimetero 10 muri uku kwezi kwa Kamena mwaka 2023. Meteo Rwanda ivuga ko iyo mvura iteganyijwe muri uku kwezi kwa Kamena iri ku kigero gisanzwe igwa mu mezi ya Kamena yo mu myaka myinshi yashize. Iki
kigo kivuga ko mu Rwanda hazagwa imvura iri hagati ya milimetero 0 na milimetero 120 mu gihe isanzwe igwa mu mezi ya Kamena ibiri hagati ya milimetero 0 na milimetero 100. Icyegeranyo cya Meteo Rwanda kigira kiti ibice byose uko ari bitatu by'ukwezi kwa Kamena biteganyijwemo imvura nk'isanzwe igwa. Ikirere giteganyijwe ngo kizaterwa n'ubushyuhe bwo mu nyanja ngari ya Pasifika n'Ubuhinde buzaba buri hejuru y'ikigero gisanzwe mu kwezi kwa Kamena hamwe n'isangano ry'imiyaga riherereye mu gice cya ruguru cy'isi. Meteo Rwanda ivuga ko imvura iri hagati ya milimetero 80 n'120 iteganyijwe mu majyaruguru y'uturere twa Rubavu, Nyabihu, Musanze na Burera duherereye muri parike y'igihugu y'ibirunga ya Gishwati. Imvura iri hagati ya milimetero 40 na milimetero 80 iteganyijwe mu turere twa Nyamasheke na Rutsiro, ahasigaye mu turere twa Rubavu na Nyabihu, burasirazuba bw'akarere ka Rusizi, mu burengerazuba bw'uturere twa Ngororero, Nyaruguru, Nyamagabe na hamwe mu majyaruguru y'akarere ka Burera. Imvura nke iri munsi ya milimetero 10 iteganyijwe mu ntara y'Uburasirazuba, umujyi wa Kigali no mu bice byinshi by'intara y'Amajyepfo. Ibice bisigaye by'igihugu biteganyijwemo imvura iri hagati ya milimetero 10 na milimetero 40. Umuyaga uteganyijwe uzaba uri ku muvuduko uri hagati ya metero 4 na metero 10 ku isegonda. Ubushyuhe bwo hejuru buteganyijwe mu kwezi kwa Kamena buzaba buri hagati ya °C 18 na °C 30. Igipimo cy'ubushyuhe kiruta icy'ahandi kizaba kiri hagati ya °C 20 na 30. Iki gipimo kikaba giteganyijwe mu kibaya cya Bugarama mu karere ka Rusizi. Turabashimiye mwese mudukurikira. Iyi ni AFRIMEDIA TV. Kora subscribe maze tujye tubana amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Hasi muri comment udusangize igitekerezo cyawe. Mukomeze kugira ibihe byiza.